kabu toka twasisia mavola manenge tuito mathangune maitu make la muthenya na indi oyu ni vinda ya unenania tuinenia ndambuka ya Musumbi Dr. William Ruto ilembetani ya ukambani na indi ena ndambuka ya methenyena kuma wakaratu mubaka wa nathatu na indi atambukite muthenyane wa uni Wednesday ambia kuya makweni tongoi meke wathokanio muthenyane wa mundi tuina Joseph Kilonzo ni mutaalamu wa maondo maureti ni muteti ndeni wa mulengoni wa UDA no kwitha itutethesia kutanuka ndambuka ya Musumbi Dr. William Ruto ile kwitha bau itusonge ila maondo meke wathokanio Charity Ngilo no na nenie DG Mwangangi no na nenie maondo meke wathokanio Anastasia Onowenyu wa yata wa UDA pia maondo na nenie tukitha tuimakunikila nenda tuambese bakwa hii Dr. William Ruto pebinda waendie ndambo kama kweni. If you remember in 2024 Dr. William Ruto pebinda wa stadium no liligana tu na nona ikitwi ibindane ya mashujaa ibindane sio ya mashujaa oka akethania watasindu sike bathokanio ithokwe asobwa amando make bathokanio nenda tuambie bakwa Dr. William Ruto okitoka mbaniki musiaisia ekanambe kosa kamwana kaangu bote katika kilunguni kicha kukunikila maondo ama uteti na visit ya Musumbi president nenge ngosa kamwana kaangu asia ngutunge mubea ndo akona nani akwithia abana kutukunikila maondo Musumbi ula niwe president wetu wa Kenya na mwana wa kuthikila bandu Kenya nondo asa kwetu athukumi wa Kenya monze na Kitui ni part of area yake ya thukumi na nona bange ye kokaba nondo wa maendeleo na ange koka kendo chake kila chake kia Raila na kanso savale su ya koka na ametoa hisia na tutabia nesa in 2 weeks na ni wokana in 2 weeks no confirm ni okete nondo kuma bala wa announce in 2 weeks koka sia line nesa kana in 2 weeks watu atheta koka na no confirm koka na kila kindu ni planned na ni twese kwa mbio ni akethia abano athi makueni au mama kueni athikitwi wakana ala Friday wase na kwena leaders meeting ti Friday ni Saturday ko Friday akethia abama sako alafu Saturday komana na kamba leaders katika state lodge Kitui kila ndo mobo ya mukamba ni kana Kenya ambe yete nende na ambe la Musumbi Ruto sa kwewe kwithia president na isitwa Kenya ni amukamba yani nimeona kamba Kenya name it after ondo marifaya meta Mount Kenya na mwekuyu oya atumea sino kutamokesito yake Kirinyaga na ake mukamba nondo kukwa ai na mwisi etawanya akwaze kila kima Kenya that was 80s ila musungu okie manze sito ya kutonenge wethe andata mukai ya Kirinyaga ni asa muno akwa yitu ya kima Kenya wethe atamuka Kenya lakini ameta Kenya na twasia kumebindesu nitwithite tutongwetwe twabika 1895 musungu atoselela bau na atosukuma mbikoko totie ya 1963 na ndwange moselela kuma bau Kenyatta osathi for 15 years Muyoko sayo for 24 years Kibaki okosa athi for 10 years na Uhuru osathi for 10 years na Ruto osa 2022 but Steve tule banongo tabia kana sindila Ruto weke akamba in just 3 years tia isi andiketo ni Ruto koko sieka
airstrip icio twanengi onela sie kwa Kalonzo. It was not a mistake. Anaona ni sisi ndizo sikekeka. Airstrip ya kwa mwingine ya service na ya Kitui. But katika serikali hizo sionze na kutavia tayari imwe ya yumia kuindevelop undu Ruto wa indevelop. Okay, nenda to the systematically. Yes. Wasi ya Dr. William Ruto okete ukambani nundu wa maendeleo. Yes. Aya. Kindu kimwa andu ingi methitwe kithitwe kinena niwa thini wa oku andu maili nthi mitandao ni kundu kwike pathukanio ni kana ila president wathi kundu kwike pathukanio wathi Nyanza ni wenda akaweta milati ke pathukanio le kwithwa ku simseke pathukanio Mount Kenya kwa kambani andu mekula sia niki nundu Kenya nene kwe kundu kwingi niki president ukunid kuthi kundu kutembea tour ya mithenya 5 mithenya na nikenda ilembete sio kwa maendeleo ndatembeane kana ilembete kwa maendeleo. It's no style yake ya leadership na saingi we mutongo inoenda kwithia in touch na your people. No mbika we toa vita mundu kwa maneamo na kwa kila mundu kwa mundu wonze wese leadership uno wolo tongo ula musio Steve wenombea Ruto ndani ene kukana no kutuma ndo tusindu sikako na kweka lova state house there is need okay tumuona unaitwa tukenda muona tio musumbe witu owende no sungi okay tena tamweni ni kwache no onakuwa bata munaona mweni okay tio owende no sungi yes. Joseph yes. Wasisia the reason as to why and method to menene kendo kione kwithwa sindula mbingi for example no with ta no athima kweni na sindula mande wasisia in that kuma ila wasakuiwe mbakela wathi makweni no kwithia makweni ikwatete for example kwatete sindu sike bathukanio lakini sindu ila watha na kwika kana ila milati ila yambe ya kwikwa ila milati ila ya watha na kwika ibindela wathi ni mingi mbewa ila yaikwa kumela wasa kuiwe mbake bindesu wathi sindu sike bathukanio ni kukukwa kini kukwikwa ki niki muno wisaithia ila watembea kundu kwike bathukanio ni we milati ila mingi yambe iwa ni we milati ila mingi yathanwa no kundu kula Kenya nene kundu kula kwithia atatu no bika kana kundu kula kabika later time yake yukitothela iwe tena challenge Steve isono newe uru ebandu enena me katika meeting ya Jubilee akwazia we ila wosia serikali for 2.5 years ambayo mina project ya the previous regime ila si atito ni Kibaki na katika serikali sionzi usuno wewe ya motalatala ukitesia wosa kwa sindu ukitesia ndeswe ni serikali ingi na wesiendesia toyuru totuswe ne wokie yakala kibelani ethe ya muradi wa ambiswe ni Kibaki wita wa Konza City na wethe Kibaki umalanda au mina na Uhuru oka atatovala watatie na atia na Ruto oka awendesia na wendete ukonetwe nesa muno ikwatia wewe bako yenye no muona so when a period twenene ya Ruto ekibelani for only 3 years lakini niweze Joseph usongete kule tofauti ti tofauti ni songete kule yako yaka nai wathanie sindu na wewe asia kwa nenda kusongia isuti ni tokitebu isuti ikule ne kanati pakwa wase ne leadership style yake kuthikwa na mwene ndhe ku relate nake ikule ni niki ninginya milati menene ikwatikana ila watembea nondu muno maundu manene mekika ila wathi bandu watembea na athana sindu sike pathokani ikule yakwe ekwite mokulele sindu cia athaniwe citaikwa isu si tutunambo bya kwa isu itaikwa ndo maana nondu ni evident kana athi kundu kwike pathukanio niguo maundu manene mambe ya na maweta wani mekwikwa niki neonginya athi bandu nikenda wiselia netona sindu siekeka timbika athi bandu nikana sindu siekeke suo kukaba oka stadium ya thelile ni kwa Ruto ndathi bu stadium isu kwambewa that is one of the things state launch yo kukana nebo kutotoa meeting nizelu na ne kwa ndathi bu kwambewa aka break ground au sin project la sionzo kunete na matali la ekito na tali la iko ya mingi na bridge ya NCO
ona market ilo kwaka onelea kitu na kwaka muongo ndathi busi kwambiwa so ndukende kuonia mwenenzi atienda ni kana project yambiwa ino sindu ciambiawa na kawaida president no banga kalenda kake na kokomana na ndo make na niona kusongia wana akuye niwe musumbi witu Kenya nena mwana wako tutembelea anytime in fact ona akamwenda kathukumia state house ya iba Nairobi akathukumia Kitui iso na debate by the way you president kuoka ko iso na ndane kwethela atitwe menene ata topic okay tenike no nachuni kindu twana no tabia mwenenze na saingi nenda kurudia mukama na ngumo tabia ila twasa kwa musumbi no twithe tutelaki kukwata musumbi for so many years na kwa mfano oyu twinenea 60 years of independence na bai mukamba watu eka president at some point twailaki twakwata vice president so it can take a lot of time ni kana ku create our own president kana kumya musumbi katika community yetu kwa ula wasa kuwa kethe batoneka mukwata ikoko nondo twisa kwasia ati suola yumundu witu kasa kuwa nio tukambia kwithia tukuigwa tatwe serikali ni na tutoma thukuma serikali kune kwasia mwenenzi na ndio kobitha nondo yo natukasia itu alternate we are 43 tribes na kiwila chuchenda for 10 years 5 years I mean plus 5 years na wa like wa thukuma ne so kweka 10 years but onatosete 5 years nenda imagine kila tribe you twendete merry go round na uto kwasi ati you suola yumundu witu kalika ne tukaigwa tatwe serikali ni na twithukuma na president no although kwa kamba ingi maasia ni moto ma Dr. Stephen Kalonzo Musyoka 2027 kati tikalikepu puno tusolika baadaye nenda kukuli ati president William Ruto noko kambani county sionzesio kambani na ikomana na atongo na kibathukanio na wasisia ukambani pe kindu kita discontentment kulia kwene wa kwingi ne uthukumi wa serikali kwa NND kwithwa matena no either for example la John Pombe Magufuli wa president wa Tanzania ando ingine me identify ana president na ukasema nime kuwa moyoma ye identify na president in Kenya or you need different ukasema akenya ingi na akamba ingi president na namba kwitha ena ulau kwithwa akenya maimwe akenya ingi memwanda muno angine mona na sindu sike bathukane yolo wake na oitwe 3 years in after election pachali temyake li na no tanga site kwa nzia sike bathukanio akona ni wendi wa kutekebela kingi 2027 ni chao kwa woni wako kietete kulia kwene waku kwa Kenya na akamba na general wa Kenya na ni chao kitona kwikwa ukesethia ando ne mamwenda mbyange nithite ngutavya Kenya sio natwekane na kamba nondo tia kamba memo kama na matakuwa matomwenda bakubikila bandu kwa andu kuona meneno tatita momwenda na ithitwe tradition with Kenyans na kwa koneka study yakwa ni kwatete sindu itatu ila sithina cia Kenyans tunene musumbi Ruto peke yake ninge ndio kusongea ni kitu maswa Kenyans matenda Ruto okay sawa yes kwa ne no sete sindu itatu sia kana kila to lack ta Kenyans kanota kamba nondo twivao kambani ni ku analyze usumbi na sindula endese na kweka sindula usumbi wendese na kweka kana kama endese kweka na wale kusi analyze critically still wile ku process sindu isu ni sana kusielewa sindu sana itatu okay plus yoke tina netuonie Kibaki atwekite musumbi na ako ni wakula mbingi muno pyo na wifi ya ekali ya 202 but 2-3 years down the line Kenyans mamo mena muno pyo na 07 mamo watakura na mamo eka sindu mbingi muno pyo na mamo lea pyo na kau mwingi muno
but utwisi wa kulia mu Kenya no la wa ai musumbi muso yakwa ni Kibaki but yumo tongeti na imwe ambana mundu ne mwambio kumulea still but yumo etu yani wa museo uro ka the same ato koma for 5 years akoi kumala alewane kila mundu na mama batakura 2017 sia re-election ondo mabatie Kibaki na in the process twathi kotini but the other team they are misadvised mali yako sio keleveni kune bo uru asindie otherwise Kenyans ni mamolete haya nendo sisi isondo kwiki Kenya stadium uru angamie andwethe antamo monenge yani kwanza kiwanza chucha sense pio yani kuona ni momo celebrate but now is gone na makulu akana ona 2022 mayaenda kuthinga lekwelo kwenda Omonia na 2017 ni mamo batie kula sia chao re-election no ndola kwa kitiswe 11 opposition na tevo na abitae na ebinda laisi now toke bala Ruto 2022 1 year down the line and me street ni memolea na mekite sulia motwe no kwatia na vyo umbika 2024 to ekitia babuku mnaona GNC till today one time yambia but we kalanze usisesiri lango kwa sia kolea kusisia sindondo siekitwe kusielewa Ruto wa mzee sindula wekite ni sindu mbinge monopyo na sindu sia bata kola kuimwenenzi ekana hiyo na project ila sia kusisia tatale twana kuisela kana ota stadium kana state launch kana oma school hata open university ekana hina isu pe project ingeta sindu wendeze sia sha isu ni project twisu Steve na sainge nono ando katika social media but we muzia kwenda mundu nda isi vitali but twisu over ave mukambo tona kuota bisia baka na sha it was God said nondo mundu la wende hospitali na alika katika counter akona kwewa bill ya 170 100 200 500 usuno tona kuota bia neza kana sha ina tumiwa yuko tethia mwenezi wasisi ondo equate half of Kenyans we are about 56 million Kenyans but sha already ni twese kana na equate ando bakubi 27 million half kumabalango talani ile kumela musungua kuombi kabala Ruto no se kivela andala manai covered na health manai only on a navigate 80 million manai around 7 something but now with Ruto the number it's now about to triple actually it's triple plus okay ndo ni watasha yes. To this systematically no watasha to this na mando meke badhukanio kindu chambe masivitali ma private nimethitwe maika ya muno maasia in fact like some 2 weeks ago na ina CEO wa medical supplies wa Kuma county ya Kitui ayelesia challenges la sithetobo no yes no kuyando register kwa sha ndo medical governance yoke so them covered lakini yoke say they are ila mundu wathi hospitali ni ya private wathi kuito ila mbeza sia sha silikali kurimbas kurelease mbeza izu kwa private hospitals okay say they are neko kwebinda yasa as a result private hospital wethi wa ni yakuneka muno mundu ni mambesa na yikola kuosa sha yikola some private hospitals I'm not saying ni legal ukola kuosa sha lakini meka masavu mo yikola kuosa sha nondo wa imbesa siko kametuke kwa uwese ya mundu la webu either eyita na mbesa yake kana at the public hospital kese the ona public hospitals pia no si utasilikali ni kukwebinda yasa itongi wa mbesa ni sawa shiani kuitando meke badhokanyo lakini the way we me phrase yithi tuwe ukese there ni total and on there as in tayari taya stabilize jua nena no siasa sio kuna nando Steve na no siasa isi ya kawaida siku ku online kwenda kuona nyakana shande kwa komite so ni ukulia obatete ambaika private hospitals ina biashara mo na kukona in profit making business mundo itona shani mokwata baita ina mena biashara mo kuka kumela wandane masi kana shani ni kumadile private hospitals nisio usumbwa
system ya SHA nondo aulosania ula metheana bo we claims makwenda na no monete kotini nangi mevingi wa sivitali na mundu su malabu nondo na wo akwenda kunene ya SHA na kumebakanda kana no ni omusume sengene na enengane mabana wa sivitali fulani na ku Western the end boss na ni bishop ongameta akase kananda receive mbeza na kunewa simu na etwa account na kwethia mbeza sionze ni seviwe nesa na kwa ni politics nondo wai twiswo twinene NHIF ina deni ya 30 billion plus ila sitai wando 4 years actually kuma maybe around 6 years plus sitai wa SHA twiswo ndikuona ona ibinda yake la 2 months it's real time onadhani kuselewa no nila ya mwitu ila dilio tona kwa titi dilio tona umekunia kelele kana kwenda kwete kamera waambe kumenenea nondo na wazi katika private hospital actually kethia na makwani su kwenda kuclaim twane kwethia twimona kila bandu katika social media katika newspapers na masi vitale meandikithite kuna sindu mbingi but delay live no tondola ona delay no sithia katika account kwethia yumbesa sinano no the last month sioka this month and that is very normal in a government na kwethia na delay isu cia payments ya muthemboso but shambe so mikombea na bala tumete na kwetavia twisuo NHIF ina deni ya almost 5-6 years back yumundola otonda kukombea deni ya one month kana delay either ya some days na delay ya 6 months usima mundu kwenda kwekea siasa katika kindu kiu na number 2 SHA wasisi ondo ikwete ando ikwete ando maingi monopio na ala maingi na ala matetethia pena kanotion kaka kana Ruto kia twatha kana akatethia mundu wanze na bottom up but ukwethia ando maingi moneti bottom up SHA wamesisia ondo yeketwe you resources kula kwe mundu lawe yolo nondo twazia mbesila si ukatwa mbunge na ndola mena big salaries nisio sikuka kutethesia kukushoni mundu wanze na nono ni serikali stili kweka research yethe ave ando around 1 million yonekana na kweva ona kuyane thina na mundu zuma mweke katika system ya health na serikali yemwevia nombelewa so ni system ikwete mwenenzi na umete mwenenzi ula wenzi ni kanemo kile at least na onakole politicians nezi tena tunaye na groups mbingi sia ando mawaye makwenda bill makwenda kwa bill serikali sindiso by then itelete siendete sitelete unless no wow special on attention yolo muno watu ukitiando ima kwaita na group ni na kuambia kweka twarambe na kusanga mbeza but currently shane tutetheti wasioka katika nyumba hiyo kono kwa sia housing still pai mundu muthi okaikwekala nyumbani hizo kana mundu muthi unaendia kusiekala tasuo nyumba hizo cia akito bala cia akito na ile sikibera na mukuru takibera bai mundu kona kuma Karen athe bauwe kale bau no si nyumba hizo cia akito mundu wanze monda ni market hizo wanze wa akito Joseph yes nendai tunene sendo factual sawa in July 24 2025 kwa SHA delayed SHA payments push private hospitals to brink. Many hospitals are now considering exiting SHA contracts altogether, warning that without payments they will be forced. Mama Nzengi, according to Business Daily, 21st August, hospitals hit as SHA only reimburses 53% of SHA claims. Kana SHA inanganite claims ila sipo inanganite 53%. Baka in September 29th silikali Council of Governors mambo yosukumia silikali nikaenda nengane claims ila kana ilambe sitaito ni silikali 10 up to 10.3 billion. No sio ila kuna challenges tofauti no sio mu face mwenendi ukesethia kadhani silikali ni yetikila liability ya mundu ala mevo neka sia mwenendi mundu ala mekwikwa na mailite kwikwa nikaenda kindu kiusethia ni chailana ni chatethia mwenendi wasokala la kaindongo songeye delays katika systems ya serikali ni kawaida kwengo tabisi but nako ya delay ya SHA ndo mekombea na bala tumete ti delay ku prolong muno na niongo kueleza kana
with the time system yako hata in fact last month niyo 1 year but it performed well nondo yambita October last year so up to October up to last month niyo ya click into 1 year but it's a good system in our time ni kuthukuma saa ingine sipo na process ya ku verify those claims nondo wa ukorola unaona kiebu katikati boso matwa aiva nona musiaisi omwa tuma message asia aitiwe na around 20 something thousand but atumiwe message taweva 50 something hiyo mana sivitali isu kenda ni private no kora yatumeye nondo yani asia aitiwe na chao na around 24 but hii sivitali kwa claim maybe back undo ya kanisa na nwe si message usi to ma still kula waito hiyo maana sio to message okay 50 something then double so no be delay nondo wa verification na kusisia sindo sia mrembozo so na isuti sindo sina madina nondo eventually mbese suni kwepo but kila chama na ni mwene nzini waitwa good we are good to go okay no wana ne ayo affordable housing na nenda tumebuyu tusioke kwa ndambo keno ni kwithito na report sike babukanyo yolo affordable housing ukaitha nyumbani yakwa lakini ni ati wabe there's a story ya ikiwendeni wa iseseni sia maobo affordable housing ya launch wa mina kwa na itina wa make out pesa with wa mundu lawe kala bono mwe wata ilwa kibera na kundukongo kwike babukanyo affordable housing wasisia ni nomba decent ndio ilama ni kalasi ya mabati lakini wasisio kwa tu wa mundu sio thana iba nomba ya manata no nomba ngilio mwe kuiba koka kumumia pau oke kwebeno ya mbese ino si ya affordable housing nenzio no kwikala thayo musio lakini we ndatona ku afford kwikala numbesu pau silikali yeka project ya mudhembosu kwa woni waku neleto sisi ya ukwati wa andwasu na probably kamate ya mulati yungi utona kumate in the meantime kana thani affordable housing ukesethia ni yaete numba isu si bombesa ila andwaya manetho mazibano then wa previous numba ila manekala vai mradi yungi utona kweto wa replace usu kanoke the alternative mulati ke badokani ya mande yonze kuna watu collectively na ondola ukitasia ino ithelete ne ya watiwa na kitumuona kwa kondo kumwe sindila no anyway neto sio kaka point neko but this is the point house ni ambe on evinda ya moi na evinda ya kibaki si ayoko na evinda ya uru si ayoko na ni kwati anawezeka na but evinda ya uru si contribution ya kwangenda you house ni kendo kesio katekanze na ondo wawe tovo wa payment mundu wa manata na ndola mekala slums mai wa manata slums maisha ni very expensive na ukitasi nyumba si range ya research yesu ni yake to by the way makweza kwambia kweka siendo kwa ndo mai wa manata for information kwa ndo mai wa manata ni sawa onakuuma saa kwa mundu wa manata no single room kundi na lea but slums si katika cities na ukitasi katika city slums si very expensive nyumba ya mabati si range ya from 15 to sometimes 5k kwa nani sekadhani 2 rooms 3 rooms in fact unaona ukitiona inge siende up to 10 but ukudha bana challenge baina drainage baina choo baina kivu baicha unasindo mingi na kiko kingi nela serikali okiosa kama na kaya kuna kala sindo hizo na kitumoni nyumba hizi enenganwe as low as 29 kedha nyumba neva pasi ona nyumba neva 2000 na ndena ina kivuo ndena ina gasi ndena ina security ndena ina chao ina ya mabati na ukuwa uongelewe 29 20 placed wanene kuongela na okeva na bune boto kwasi ayenenze tukwenda mone ya kana nyumba ni expensive nyumba iti expensive na niona umakonenge mfano nakwe nyumba isi yako sionze sitange tete mundu anze mambo la expensive ni 3 bedroom around 13 affordable housing number is another. Sorry? Number is affordable housing number is another. In terms of kuwa kana rent. Rent kwa mwi. Rent kwa mwi tuko na say the minimum ila lowest inangana na 2900. Yes. Okay. Na nongo asia mundu never rent
ya 2K kungaya bona mundu ne ba 3K na ko charge wa nyumba 39 he will still pay na mundu ne ba mana tano notion isu mwenda kwithia nayo tinsio bai bandu kesa kuiwe kale free ona kula we kala no ba mwene nyumba ti sawa na kila twende no sisi ni kunenga ndo decent housing na katika katiba ito okay na ni kindu chailu kuutweke kukikuna na kwenda kwa kwa debate uko affordability ni tofauti na kwa kiando malike nyumba mekale nondo kila mundu ena kila to na kwa afford okay kwetha ndo afford ko lokwesa kwa afford na kwekala kuna kwenenge maisha masio sawa no tondola umabano ungino umebawa vilo bina cab ungino sengalia kwaya ungino kutumia yake uite na ungeli kama tatoni so affordability ndiane kwekiwa katika ati yumundu wa maana tano na ketumwekiawa okay yes aya musaisia ethewe na kule kwenda kule Joseph Kilonzo kusela ili tatu kende mwitana nungusoma utumani waku naende kusela mitandao na itwa amekumbuka nile Mutombo TV tuenene ya president ugeto kambani niki andu ingime na kolea ukaniwa iyo muthonyani wa iyo senator Charelgei wa UDA peke ndo nane niye yulu andola mana abducti twe na Museveni none tekile kana ni abducti we na masi wako ya Tanzania Bob Jagi na oyo na pia ndo ma Kenya meyo twika na mathangoni momo ndimo twika na mande no thina muno aingi mathuko ma mandu ma bengi alimu atandithia me Tanzania mewetekana kana aingi thayono to mwishoni mpaka Musalia Mudavadi lazima kunena na minister wa foreign affairs kumandhi ya Tanzania na Kenya su yulwa ainena Charelgei na yulwa Kenya su anaisie Kenya ala matete yake sia mwene ndi na muno ala mendhi ya Tanzania kana Uganda anaisie finya hao na asefinya hao akulwa kana no kwenda kwa apologize kuite weka sendeke ndo ronda kwa apologize President Dr. William Ruto ainena na Al Jazeera na kulilwe anaise wendo regret ndeko ilila kwasia bindani ya maandamano Kenya no mathwe mao although research yonania kana kisasi cha mao muno nikyo wa muno niwisi kesi ya Rex bindani ya maandamano kisasi cha mao bleeding ya the yaete asotiwa ni thayo no kuona mauneni yano amuma andwale mesilikalini kwethwa no mwamwe motuma enenthi matewa mena moyo na serikali nako ya still mwenenzi twithino no kuelewa sindu ondoke no to bingwa akili situ na tukaelewa sindu ona no tuyokoe oyu njangi na kolegi wake kosangale kuma baama thimbika Uganda nemana isekela kina matoiteko na no wonie before that makwa nete baama thi Tanzania na mona kichekekie na matongwa Kenya makwa Tanzania mathi nini isu ni personal decisions na isu ti serikali to no control no wa banga nothi but no kino kisiongwa ndacho ni Kenyans kana we have kana democracy ito eyolo muno pyona nenzio nondo ambasu ni maito ni alama kweka siendo siova pai mundu makwate lakini momala baanza no kono no makeko treatiwa mukamba sia mutinda ni amukondo ndale au kondoka no ni agency Africa iset president fani muno ya kona nyakana no materialize country kana makeka siendo nansia iteo na no one June last year 2024 siendo sieke kana imono katika streets na sia thikela bandu Africa na maybe other agencies in a more try to copy Kenyans ndo make siendo na either ya Tanzania no ni eso makwa affect yani siendo sia mthemboso but tusioko bala kwa uina kosisia siendo na oi utosemba ni asio kindu cho cheke cha agency last year ni toachoni cha ina makosa maingi mono pyo na ndienda ko blame leaders kana mivya emeta ya polisi nela musumbe wa kulilwe no election esa mono and as any delicate balance nondo twesuo Steve
paundo tweka ndo malike supermarket te ibanze na polisi na emo sia isiende no kwasindo na kosa kivuna na kosa mauta na emebebia na emo sia isio na emo salute kana emo nenga emo iko you cannot do that as a police lakini but wa sisi wetu kesi wase wa Musumbi kaindo kuba vitu ina debate yako yo wetu kesi wase wa Musumbi wala wongamete baya ene na kaindo kau ai very specific mundu la wonze ukubibia nduka ya mundu na buke tutungengi katika ekole yai yani kipolisi akumala station onenga webuti nezi no seoto tabye mwenenzi olowo tuto mukenga but Joseph watiti nenda kumala ka point ko kakwe ka deto iswili sia monene na inenge sia shelegai pepa ndo kwenda tokoso mwenenzi na twemo tabye olowo sometimes youth ya maybe katika streets with a lot of excitement na ne makosa nondo to ipo polisi ona nako kulio yuko mala bawa bibala be bank yote oyu wikitia mokali aili unilie ba kwete buti na ino kwa watiti masamu tu ni modela lakini enda kumalia kana kaino kama ana mono wikitia mokali aili enze na kwete buti ba ibuti isunda kwete athokota kana mwamositwa athe banze tisawa ibuti isu akwete in the event we ulike na misbehave niwo kwa attack na ibuti isu na chini choto ane kutavya mwenenze can you do what is right nondo ekebya oyi ando maya bibya sindu siando kwanda mangi manaise mali through sindu isu na nduko kuona sivyo mundu akuka kwite mutongi wa mauta akwita na bibya unge maybe melipwa Nairobi na inako ni wa mudhuku muno katuka tula ila mabati makuku ando mekwa yu rutwase mundu wa mabembosu watiti mundu wa mabembosu no kwata no akimwe kisasi lakini asianda kamwe akimwe chako nikanato wa sibitali aingine mati aone dayo mwadho chako but makosane make yindo buleni serikali no wasema siama bembosu you know we need a responsible community pala tuisitwekala twekala chane nakuliati ndiko ndo to justify no sio no zoku nakulia uneni wando ala mesilikaleni undu monena taisusi ya afinya hao na sinusike badhokanyo nikimwe kitu no tuma nikimwe kitu tuma ndi with matena moyo na silikali oyo keka survey nongo songe survey mundo uso kwasi finya wao ukeka survey wakulela mo support wana kwata more than alama kwasi don't do it wasifinya no kutikala nake asia ando discipline is a must nikulie according to me and in my opinion yes activists okiteima akisia mwenende na rela mukiti akisia mwenende ndana vurugu na ndana terrorism no kukitia akisia mwenende democracy na human rights no kwetikala na nafinya hao yeye kwa mukiti akisia mwenende ila mendi sike badukani Steve no kwetikala Steve ndiko na wazi mwenenze no this TV is national. Yes, it's national. And also metu Bob and also na history from Kenya to Tanzania to Uganda no nebi ona Museveni mwane akwasia mena intelligence ya kana na ndo moze mana support it pena ikundi sinza sikwenda kwa nanga youth through so many ways na ndo mananga through nsia ya activities maseo alame ba hata unaona ametetea human rights maidha katika political scene kana mena mithumbi to kuona ya kwenda kwenye elamindo ela after demonstration nimedhombi Steve na mimi kuna protest the katiba kaito article 7 ke very clear we have rights to demonstrate but we are supposed to do that peacefully ama peaceably unarmed sawa twisuo Steve any political demonstrations mwalimu anwene kutumia message ndukatoa mwana wa kuskulu tisawa nondo wa chaos na kiuke katika katiba kaito na vile watu ane kukwata sindu correct wa sisi maandamano ndo mebe ya mesetite suola kuna maandamano na we na flight wane no me cancel pau no indafiana rights ya mundosu nono mbisi endete kweka chao na sio kama bukoni nendo batiti ngosonge na vuni botuke kukwata sindu ila na nesi nyengo tabi na nekala bani ya andwi ni matabi nono ndi politician
wenda kwe align emotions isio ni matabia kila makwenda kwe wa mango ne kura no. Okay. I'm giving you an information that will save you. Ona sisi article number 1 ya katiba kaitu sovereign power. Ila tukengawa sovereign power belongs to people. But tukengawa tuya kenge it is true, but wa kasoma ka ITA but when you want to exercise those rights you must do so within the parameters of the constitution. Na katiba kaito nani Steve obatiti katiba kaito paiba ndo kaite kana nendete maandamano meke mabia mubuko no na ila kwena maandamano street situka chaotic no wani mendete mbunge kukuanga kila kindu mali kaona maesela gate ni. That is not what our constitution wants. Na niongo kuya in demonstration ila siokete nondo wa activity asina kwa the main influence tano manza na kona mbesa meke methumbi na wange mengi sisi kwa nanga na hiyo kwenda no because control wene polisi activists ni okolia hii okay no kwetekelana na charity gifinya hao ningote disciplines are must kuna ngosonge yete na mono kwa uno kwetekelana mondo onse mondo la wena chaos na violent usini mondo ana no atena violence otia kisia mwenendi no ndana specific ana isi human ana nene lwa human rights tusiokie school yo Monday no kwatiti lecturers masiokie school yo Monday before manai na to week twa protest and demonstrations no maana kana unamona the bando lecturers makoko na strike yo kana mende like na protest that is aggressing to me and up you to me education Steve na nako yanaenda with the pawe katika national TV of course every lecturer isu yake ni right still ondola oya wa jensi ukwase ya right yake kuthi kukitia kala wenda kukitia ondola dakitali wa ina right dakitali twisuoma kuandamana ndoko na suomo mundu kuvinga nduka yake lecturer sela manandamana ndo naona mundu kuvinga nduka yake okay nina kwa answer wasia no but now politically nondo wa activity ana ito nenea alama kwenda kuikala kuna na mimi kwa katika dunia makwenda ku create chaos in countries sawa wewe utongo iwe na kwa kondo wane sisi kijose kile moyo kiyo songe in 30 seconds ndio natumine Anastasia Mwondo wa UDA last week anaisie no nethiwa ayona nya kulia kwa ni kwetha president ndo tambuka yata azeni muthoche no kukatambuka ku kampani tukwata maendeleo tutikila maendeleo ma president lakini asia politics nisio itumete atatambuka yata na ni regretful kwetha itambuka kampani na ile utambuka yata niki kwena division na politics ya mwane kondine wa UDA ukambani ananeto division yewa aneneta ni kwetha yani ni anaisi ni uteti ni politics si kitwe ukesethia ndetambuka yata itambuka ukambani aye no say calendar ya president ile ya Kristo no asisi ndo ukite matukwa swa tatu kwa kondo kongi Kenya utakinya itwe kana na bako itokamba yeye hata kidogo yata mako masako ti sawa nelo koleka masako pia alikele mbetani sionze alika kitui no ale bika kondo kwetu amotito kana zombe but netwe zino abika kitui abika makoene kwa kondo utalika takunu ngune kana kondo kongi kwasa but ukweda netwe zino aliko kama politics so isuti ti siasa sasa kono lena na Anastasia kana politics nzitu mirata atadhikuja kila nesi katika siasa na kila ngotawezi na alikapa Musumbe ane no kusete wa free lakini songe yepo direct no kule yolo Anastasia kwa politics ila sivone zitu mirata atadhia ne se challenge yakwe dikwenda kwa line na your line of analyzing statements ndiko ndo analyze yes wenda kuni force ni align na what you want to analyze ndiko kila nesi ndiko analyze kila nesi kidogo kila nesi ya time ko masako true or false ni kweli masako na abikete masako no wabika kila bandu aizutie kweli nesi point ya kwelo kwenda to debate ne kanai wenda kumona kana kulekela kithiwi Anastasia no UDA na hizi politics sisi utuma president atoka yata ni kuitha kwena division ya politics ya mwane kondini wa UDA ukambani ila kurifai tuma president atathi yata kwena division sio nani isu sia no isu no tia konye nena kila Anastasia ona neni iyo netha no na neni oni wona mwelewe nai nondo nakotavia nesa president okalike masako nyindina thena masako ti sawa ndina thena na
okale ke kitui president ndamba ko micro move in Africa ka town nondo bena sindu bingi okwekana nakwe ona Kenya yonze nene ito toyo ono akoka kwitu ona umete Samburu kuwe yinda nalika kila bandu na ino kuli ata Joseph Londo nakuli yes nakuli ata yukilo kwekai Joseph nakuli ata mbepekesie beto isuti nyene na nena sinane nywe na Anastasia okay yino muno mwena namba yake na no mwita haba US woloka mwita ba mukole sindu isu eka kwenda kuyala kwenda kusukumane ya line na your analysis I mean whatever you want to analyze wisenesa kilo na nini na maybe kenda ndo ise ino umweto mukuli but what I know president akinyama sako no akinyo kambani in fact onako kakitui weboka twiri atwese no ko kambani and we see you nyitinye wale ronda bio ula unaisieka nani politics you tuma umwete kala bao mukuli okay good sawa ndo kwando songe yake ni sawa lakini no songe sia president aya inosia ukambani kana kwithia ila kukona nyakana kwena mwaneko ndo songe that's okay kendo kila kingine president lona ikuema shujaa na isikana kiao cha NZO kila cha claimie mathayo kibathukanio kile to la February last week NND ma NZO nimanane ni simu sike nimanane ni ma sia kana maikona mulati wambe ya oyune mbuani na kendo kiu paiki ndo kinaisa kwambia kuma president ane no na maasi nimekuona kina musio muno ne kitona kwa mathayo angi thini wa ibindani yugite ibindani no kuimbua na masia maikuona kithela kupika February wathono na nenga niwe ni utona kwithwa ubwa na mawathangi meke bathukanyo ala manenga na maile akwenia pai mawathano na buna go still Steve wenena no mbika na kweka research yako pai kendo musume wathana na ale akweka na pai kendo wathana chale akwekwa stadium ino na miaki within 3 months na nio heavy bewa chao kitu nene kwa maanisha chao chula kikwisonewa attention na kikwambezwa no kekwe within 3 months and we have time okay na wazi sindu lengi sionze no nele tiando ba ona studio I mean stadium ya Homa Bay ya Embu Kwale kila bandu ila mwana usu asiana wake sindu ina 6 months ndakengana sionze wathi wa kuleka na historia ona ba kwito ukambani ila wasia stadium no yako na 6 months twimweta no mundu obungu it is true kila mundu akitu ino akotabia studio ya ambisho na within 3-4 months ya dhala tumine kulia mutheni unenula famous one of the famous CSK muno makate wa moneni ma Dr. William Ruto ni 2017 ela waisie the stadium in Wote will be complete in 6 months kana stadium ela yote ni kodala ndino wa mithandatu usuni umakate wa nenula wesikia muno umonde stadium usundia akwa of which no kulewa sia deputy president ndina power so nipatone kwethia elo kuko company sindu ilo kwatha na itona kukwatia mwelekeo usu na tuna assurance yeba kana nisio dala ino sinde itubikire bana twaiti ya mwenenze nondo yu onula to kwendo tomea wo witu no kwethia ni mwenenze onake no kuona neto mwasya nondo baike Ruto na kotabisia baba ike Ruto wathanite na leo keka as we sit here today na stadium isu aweta na kwa ketha thani deputy president on a 6 months isu aweta deputy but you kala chotonya ne kana ilo twekie musumbe no eke sindu it is true a stadium can be delivered in 6 months okay na isu ni kindu proved na mwenenzi wo kambani no nye to kwa kwa stadium imwe na yathela within 3 to 4 months okay so ile amakueni maybe ile kambia ikathela na twazi suosu hapo kuma no niona mutongo witu Kalonzo akwasia project ko ikolonja na kuma kuene wa launch it ndisindi but high vice president still twemo kuna mote nondo tiwe wa ai monene saingi sindo imweta vice president kana deputy no osiathane lakini nondo ukwetha ndwe na wito kana ndwe na vinya wako sieka ukwethe la indu itoma but you nengeto mana we kalelete kebelane no usieke okay kwa situ na assurance kana sindu ilo kwa thana tweva okasiona sionzeo na kitwini monete sindila sionzeo mathite ni sia ona lelo swa Bondoni we ongoing na iswinge na sindo mingi sionzelo kwethe akuka already si ongoing okay
Muvya muno Joseph nundo wabika studio situ sia Mutongo TV atutethesia kuelewa zindu cia kivuthukanio na ndambuka ya Musumbi Dr. William Ruto kwambia muthenyani wao ne makweni Wednesday, Thursday yathi Kitui, Friday yoke Masakutio, alafu Saturday ikomana na Tongoi. Wasa mekomana na state launch Kitui. Ni muvya na ndayando vyako na indi musesi ane kilungu cha amuka benyani wa mundi ni twabika mudhiani ta Steven Mwema Antu na Joseph Kilonzo indi ni watu walesia mondo meke badhukanio mudhia tuitha nengi kwa ndani kwa mwe. Asante.